Хосууд амжилтыг хүсэн ихний бүжиг ча ча ча. Хосууд баярлаа. Хосуудын дараагийн бүжиг самба. Хосууд баярлаа. Ингээ сүүлийн бүжиг jive. Jack is back. Jack is back. Whoop, 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 a doobity-doo. Jack is back and he's on top. Whoop, 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 a doobity-doo. Watch the girls, see how they drop. Whoop, 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 a doobity-doo. Jack is back and he's on top. Whoop, 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 a doobity-doo. Watch the girls, see how they drop. I got a man whose name is Jack, and I don't know when he's coming back. Cause every time he goes away, I beg him, baby, please, please say. I know that he's a scary man, the only guy who really can make all the girls stop to their knees. And the fellas... За хосууд баярлаа. Дараагийн тэмцээнд амжилтыг хүсье. Ингээд өсвөр 2 насны ангиллын дээд зэрэглэлийн латины тэмцээн гэхэд бэлэн болсон. Хосууд амжилтыг хүсээд ихний бүжиг ча ча ча.
and you're cramping. You here for long or no, I'm just passing. Do you wanna drink? No, thanks for asking. Nah, nah, eh. Don't act like you know me, like you know me. Nah, nah, eh. I am not your homie, not your nah, nah, eh. Don't act like you know me, like you know me. Nah, nah, eh. You don't know me, but yeah. Nah, nah, eh. Don't act like you know me, like you know me. Nah, nah, eh. I am not your homie, not your nah, nah, eh. Don't act like you know me, like you know me. Nah, nah, eh. Хосууд баярлалаа. Дараагийн бүжиг самба. За бүгдөө шинэ хосууд харагдчихээн. За цаашдын тэмцээнд амжилтыг хүсье. Самба. Come on, be my baby, come on. 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 Love is in the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. And then come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, put kind of man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like. За шинэ хосуудаа баярлалаа. Ингээд jive. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop it all. Yeah. Like a rocket ship on my way to Mars, on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. За хосуудаа баярлалаа. За юуны өмнө та хоёртай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. За та хоёр маань хүн домог үндэсний бүжгийн их наадамд ямар төрөлд оролцоод ямар шагналыг хүртвэ? Мэтэр Ахмад 60-аас дээш насны стандарт бүжгийн төрөлд орсон. Орчин үеийн цэнгийн бүжгийн төрөлд орсон. Нийтийн цэнгийн бүжгийн төрөлд орсон. Өшөө энэ маань синоритэ гэдэг хамтлаг бүжигт орж байгаа. Би домог хамтлаг гэдэг бас хамтлаг ингээд 5 төрөлд орж байна да. Ямар мундаг юм бэ? За та хоёр маань хаанаас ямар бүжгийн клубээс оролцож байна вэ? Мэтэр Улаанбаатар хотын Сарны танго клубээс оролцож байгаа. За. Хамгийн Ахмад настай дамжиж байна. Одоо 70 настай. За. Та хоёр маань бүжгийн спортоор хичээлээ хэдэн жил болж байна? За яг бүжгийн спортоор гэвэл 19 оноос эхэлж хичээлсэн. Ер нь нийтийн бүжгээр бол яг миний хувьд 17 оноос эхэлж хичээлж байгаа. Манай хүн бол арай 4-өөс хичээлсэн. Ерөнхийдөө айгүй бага хугацаанд хичээллээд амжилт гаргаад явж байгаа юм байна шүү дээ. Тийм ер нь хүн тэтгүүлт гараад төлөөтэй болт юм байна шүү дээ. Ажил залуу насны чи ажил бүх юм байгаа. Тэгээд тэтгүүлт гараад яг эрүүл мэндэ хамгийн гол нь эрүүл мэндэ бодож энэ спортоор хичээлж гисэндээ тэгээ хамтаараа бүжиглээ. За баярлалаа та хоёртаа дараагийн тэмцээн оролдоонд амжилт хүсье. Баярлалаа. За ингээд дараагийн тэмцээн насан туршидтай ангиллын нээлттэй стандарт бүжгийн тэмцээн талбайд за шүүгчнэр байрааслаараа хосуудын ихний үжиг удаан вальс.
Хосуудаа баярлалаа. Хосуудын дараагийн мужик танго. Хосуудаа баярлалаа. Хосуудын дараагийн мужик Вени Вайс. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were that someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding my. За хосуудаа баярлалаа. Зэнгэ сүлийн мужик хурдан фокстрот. Sí, sabes que ya yo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esta hay que tomarla sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firme en las paredes. За хосуудаа баярлалаа. За ингээд дараагийн тэмцээн. За талбайд хоёроос өрсөлдөх юм байна. Хосуудын ихний үжиг удаан вальс.
За хосуудаа баярлалаа. Дараагийн мужик танго. За хосуудаа баярлалаа. Дараагийн мужик Вени Вальс. Энэ тэмцээний дараа Ахмад 3 дээр нэмэх 4 насны ангиллынхаа бэлэн байгаарай. За хосуудаа баярлалаа. За ингээд сүүлийн мужик, хосуудын сүүлийн мужик хурдан Foxtrot. I think about that day I left him at a Greyhound station west of Santa Fe. We were 17, but he was sweet and it was true. Still I knew what I had to do, 'cause I just knew. Summer Sunday nights, we'd sink into our seats right as they dimmed down all the lights. A technicolor world made out of music and machine. It called me to be on that screen and live inside each scene. Without a nickel to my name, hopped a bus, here I came. Could be brave or just insane. We'll have to see. He's maybe in that sleepy town. He'll see one day the lights are down. He'll see my face and think of how he is. За хосуудаа баярлалаа.